Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo aming papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Adelfa. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Narigat nga agpaiso. Nunigasat ti agangaw. Tadi mo mabirukan ti rason no apay. Bueno papagayam, intay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Adelfa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Adelfa, anak ko, nabayagain manipod pinmusay day di Jomar. Apay, awan ka di pay nubyam. Tatang, Awan dakis na no agayat ka manay, nanak. Nabayagain day di apanawain. wan tatang, di kay madanagan. Naka-move on akon. Planok nga rod asong batan ni Michael no may ita. Wen anak ko, tamadanagan ang mga numabakitan ka apalasang. Sayang takin na pintas mau. Ni tatang man. Ha, Ni, adag tuk-tuk-tuk tatang. Ang mga nun ni Michael daytan. O sige, siya kun ti mangilukat itiri daw. Oh, Michael, si kamat ngagpaiso. Oh my ka, umunag ka. Agyaman nak Adelfa. Naimbag arabi iyo, tata. kastamot kin ka, baraw. Sige, panawan kayo pay. Tapno makapagsarita kayo, anaimbag. Sige, tata. Adelfa. Imayak. Tapno umay ko manin ibaga ti ayat ko. Nabayagan nga itardarirag ko. Sigurado ka kadi nga iayatan nak, Michael. Ay ayatin ka unay-unay. Kat ikarik asan kanto alumdahang iti danak. Amumatan tinagdalanak. Iso ano mabalin. Diyak kumakayatan ti masaktan. Ikarik. Ayatan kan ipatag ka. Nulakat ta ikanak iti tsansa. Makita kan mariknak ti kinapas nagmong agdatdaton kanya. Kan mariknak pa'y at talagang ay ayatan nak. So sige, sumbatan kan. Yes! Oh, agyaman nak Adelfa. Siya kung ti karagsakan alalaki dito'y lubong. Yes! Shhh! Di ka unay nalaaw. Mangag na ka ni tatang. Ay na, Jack mas baalan ti ragsak ko. Agyaman nak ta sinumbatan nak Adelfa. Ikarig, ayatan kan ipatag ka iti unos ti panagbiag ko. Namnamaag day ta, Michael. Kat agyaman nak, tainayat nak. Honey, sanak nga isuksukat no madaywa ka. No siyaklat imasurot. Diyak kumakayat nga umadayo ka. Adamat pang gadam dito eh. Saan nga umanay ti matmat gadak dito eh. Tapno makaurno nga kadagos para iti panagkasarta. Naskan nga umadayo ak. Sige. Basta agan anad ka ijay ha. Awagan na kakanayon. Aramidak dayta para ken ka, Adelfa. Ano sam dito'y ayan tayo abarok. Takasta talaga. Kasla palingkay. Nuapay nga minapimanaw kay ti sigo na trabaho. Nababa nga min ti sweldo kay Jay, tata. Barang makaurnungak dito'y. Kat maikasar kon tinobyak. Ay, desidido ka talaga ang mga sawan, baraw. Ang nay, masapul ang natimker ka. Tado ti sulisog dito'y. Sakit adayo ka itinobyam. Di ka agdanag, tata. Good boy da ito eh. Tata, sino dyan napintas na nakatugaw ijay? Akasangsango to'y pwesto tayo. Ay, unay kan barok.
Kay bagbagam itay agudboy ka. Ita, nakatalyaw ka lakit nga raw di tinapintas sa babae. Ni di na dayjay. Kahira da ijay apwesto. Apay nga tamayra. Inom abulan na ni Michael iti ayan na. Nga manumatan nga umawag. No awagak ko na naabisi. Apay nga tamayra. Inom abulan na ni Michael iti ayan na. Nga manumatan nga umawag. No awagak ko na naabisi. No maminsan, unattended pa iti cellphone na. Apay nga eh. Iso matlagayam akanayon ka maimay-mayon. Diagdamag ka, kadagiti katrabahuan na. Awan mo tiyam amok akatrabahuan na ijay. Ayun gayam, padasa man kiti nga awagan. O sige, no sumungbat Mabit lang aday ta. Agriringan ti cellphone na. Hello? Michael? Kumusta ka ditan? Nasayadak na dito ay Mayra. Nung maminsan, busy. Yung nung maminsan, awan mo ti mararamit. Kasta ka di? Kat, sika, kumusta ka? Kasama kayo ka din iti nobyong? Kasano nga kasara? Katawan pa imot nobyo? Katsika. Ape adi ka kanu agte-text ka ni Adelfa. Sige Mayra, andapay ka maramidag. Bye. Hello? Ay. In-off na ti cellphone na Adelfa. Kayat ka di asawan day ta, adi na kun kayat tinobyo. Ta idi di nakamat na. Hinadap ng ti cellphone na. Pati Facebook na, di nan luklukatan. Narigat ti bastag panunot latan, itinuan niya laditan. Kasaritan pa'y ana imbag huwag gayam. Kitaag man ti Facebook na. Mabit lang Kitaag ti Facebook na. Active 4 hours ago. Ni? Ha? Apuray ka. Ni, adamot account na akabarbaro. Kitaam. Ada nakatag a babae. I-search mo. Michael Dapogi tinagan na. Parok, di ka di makonsensya iter aramidam. Pinaggidan mo kit din ti dua babae. Tata, ayatak ngamin ni Dina. Madiday tangar aramidam, Barok. No di mo kayat jay maysa, ibagam tapno saan nga agururay iti awan. Ay, jaka mo ti aramidak, tata. Amangan ngamin, no singiran na jay utang ko. Anya, gapo iti utang mo, iso asaan mo maibaga kini Adelfa, nga dan sa bali akaayan-ayat mo ditoy. Apay di kan umawawag kanyak, Michael. Busy ka kadi akan ayon. Ngam no ni Mayra ti umawag kan ka. Sungbatam man. Adelfa, pasensya kan. Apay kadi akas na ka, Michael. Sapay kumata dinak paglulukwan lang. Sige, bye. Hello? Sino da ito Ni manong mo Kristino da ito'y. Balasang ka. Naalag ti number mo iti cellphone ni Michael. Imawagak. Tada kayat ko nga ibaga. Anya day chay, tata. Katrabahwak ti nobyom dito'y palengke. Dumweg ka tada na pati nga ibaga. Sige, tata. Addan sa bali akaayan-ayat ti nobyom dito'y. Ado pa yan ti bali na kinibus me. Takanayon dangag pasyar iti nobya na dito'y. Ibagbagak da ito'y. Tadyak kanunungan ti aramid na. Ti ayop a lalaki.
Pudno gayam ti atap ko. Sige, Tata Cristino. Kat agyaman itimbagayo. Awanan yaman na Adelfa. Kastapay nga rod. Bye. Bye, Tata Cristino. Di oyop alalaki. Pudno amin dagiti atap ko kan kuana. Nga dan sa bali anang isukatan na kanyak iti ayan na. Apay tata, ada masapod yung kanya? Awan matkit day, at dalay bagak. Apay di na. May ibusan ka din iti lalakay. Ha? Tanipay la Michael nga danobya na titinutupam. Ne, anya kumangay ti bibiyang yo. Isong arod tinakariknak iti ayat? Saan arasunday ta? Taamumait nga danobya na. Apay aday di babae iti sakit yo. Kasla di tayo agkakadwa dito ya. Wano? Kurso na danak, tata. Ah, ha? Nay, apay akas tamat ti bagbagam. Ibagbagak lang daytoy, tasaan nga umno ti aramiden yo. Apay, tatang kaaya, tapno pakibiyangam ti aramidat. Anya ka diti mapaspasamak dito eh. Agap-apa kayon samet. Day tayo alakay man nakibiyang unay. Gaputasan arumbang ti aramiden yo. Kitaan nyo sipod agayan ayat kayon, mabaybayan yon ti trabaho yo. Kat si kamot Michael, inayaban ka ditoy, tapno agtrabaho. Saan kat at tapno agaramid iti kalukuan. Pasensyakan, ngem imbaga kon kini Adelfa ti amin. Sungbatam ti awag ko, Michael. Hello? Nasaya at ta sinong batam ti awag ko. Pudno ka di amin ngayon padamag ta kanyak. When? Pudno. Isuaman ni Pudita. Lipatan na kon. Awanan kay ti bain. Kalpasan ti amin. Kasta lang taramidam. Saan ako na naragsak iti relasyon ta? Isuapot din ta kuman ti amin kadata. Sige. Bye. Michael! Hello! Michael! Inadap ng ti cellphone na. Kat nakiwin naswas pa yan kanya. Tiyawanan ba inalalaki? Nagsakit tinaramid ni Michael kanya, tatang. Inayat ko itinapod no. Ngam kastoy lang tinsubad na. Anak ko, maawatan ka. Sige, isangit mo. No isaw ti pagkalag-anan tiriknam. Apa yan na ulpit kanyag nigas. Natay lang arudan day di Jomar. Ita, kastoy mataramidan kanyak ni Michael. Awan ka din tiragsak para kanyak. Bukbuko na kanilat na aminan na kinaliday. Di ka agsaw iti kasta, anak ko. Aksidente di makagapaw. No apay pimusay day di Jomar. Maysa, di tay tengel ti biyag tayo. No may papanmat kada kayaw ni Michael. Nalabit. Saan ada kayaw tinaikaray para titunggal maysa. Tata, inawagak ni Adelfa. Ngam inidap na ti cellphone na. Talaga di na kon kaya takasarita. Hay! Mabainak muna yan kan kwa na. Tadapay utang ko. Ingkarik abayadak. Ngam awan mo't pagbayad ko. Ay, masa pula bayadam.
Tati utang ket utang. Ti may sapay aparikot ko. Masikugan ni Dina. Ket nagbaliw pa yung ti ugali na. Timmangsit. Iso amariribukan ak una yan, tata. No dim nga kakumakanyak ide. Sana kastoy ti parikot mo ita. Ang amuray kasanod ti panagbabawem, awanan ti mabalin mo. Ala, agawid kan ijay lugar tayo. Kasaritam ni Adelfa, katagkid daw ka iti pamakawan na. Tata, ket ni Dina, itakder mo, uray kas jay ti ugali na. Tamasikog laket nga rudain. Agyaman ak iti balakad yo, tata. Sige. Agpakadak nga rod kini boss. Tagawidak pa ijay lugar tayo. Asino nga tati sa nga init? Mabit lang! Michael. Pangasim tapastra kanak. Sige. Umanak ka. Agyaman ak. Adelfa. Imayak. Tapno makisarita kan ka. Pakawanan ako may tinaramid ko. Agbababawi ka nang isukat kan ka. Tanaam mo akong ti husto nga ugali ni Dina. Kan na amiris ko asi kagayam ti ay ayatak. Kan may sa. Umayak makisarita. Nga urayam ko mapay ti panagbayad ko iti utang ko. Gaputi ikarkarok pa ilaing dagiti binalik iti trabaho mi. Kan agur-urnungak para iti panaganak to ni Dina. Awan kanyak day jayan. Lipatan mo, Michael. Jak isingir tinapalabas. Gaputan na punasan anaming pinsan ti panagayat ko kan ka. Iso nga ikalaysam ni Dina. Ket agbalbaliw ka para iti agbalinto nga anak ya. No may papanmat iti utang mo. Saan ka persaan nga agbayad? Agyaman ako na itaman nakaawat ka. Kan sapay la kuma tamapakawan na. Tata Cristino. Nay, si kamit gaya Madelfa. Adda mintas ka. Kano lang tay naudi nga imayam ditaw eh. Idi na palabas abulan, tata. Kada kayo ngay. Kumusta kayo? Kastoy, hagan anos latang aglako dito'y palengke. Imbagla pagalaan iti pagbiag. Tata. Kay, kumusta ka ngay? Adan boyfriend mo? Awan pa'y, tata. Kano ita? Awan pa'y panggap ko ang makiayan-ayan. Nay, apay ngay. Saan mo pa'y nalipatan ni Michael? Narigat ti manglipat, tata. Sa bagay Ngam ikarkarigatang alipatan. Tanya nga ron. Adamatan ka dandan na ita. Wen tauray ko na inta nga intuloy yulat na ti relasyon yaw. Ngam saan kayo lata naragsak. Gaputad da sa bali ang nakaituunan ti imatang ni Michael. Ta siyempre, at anak na kini Dina. Wan nga ron, tata. Day tamot lang ang ti pinanunot ko. Ngam ala, dumteng tao tinasaysaya at aparakan ka, Adelfa. Iti daytakin na pintas mo, ay sigurado. Ado ti agaram kan ka. Ket no asinon to ti mapuswam, kilati sempay nga umuna ti kababalin na, sakbay asong batam. Wan, tata. Ket agyamanak iti dayta apalagip yo. Ginunak iti bagik,
Ngawan siguro gasat ko ken ayat. Tapi musay lang aruden ti imo na a boyfriend ko, insukat nakmet tinaudi akaayan ayat ko. Nga impagarup ko no ison ti makatuluyak. Ket iti maudi a panagsarita mi iti ex ko. Mariknak nga awanen ti gurak ken kuana. Ngem napunasen anamimpinsan ti panagayat ko ken kuana. Alakastan katagyaman ak unay, tuy pagayam mo, Adelfa. Agyaman ak iting ka panang ipatulod iti kapadasam, pagayam Adelfa. Nasakit nga agpayso tinagdalanam, ngem ag-move on kan, ket mga barwanan ka. Takastay ko na dang aruden, habang may buhay, may pag-asa. Nasaya at met, tadi ka nagimula iti gura iti ex mo. Taday tatirumpang. Ket amok, adda agur uray kan ka anasaysaya at alalaki, ama ikari aparaken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagaan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Adelfa, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.